Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Ebenade Bia. For 15 days. And son of follow. And Iban also who took whom so. Minim say adie ke obi be fra challenge. Ha? The entire me start free one. It is abaya na. Abranta na so na beka say ye hunu de babu ni yemu no. Ento otimi gya no. Ye koyi ni babu ni sanchane ne ba. Wo sa ba ma ni timi si wa bu kun. Wo ye wedding and satia. Pompio nufu. Great bonfire na ye nhedwuma dinas. Ye shamo de konkron so wedding hin frame santen gusu de hin. Ene dey so batan se rade fan so for assembly nyame o konkron. Fan mu kasa mu assembly tumi ni ahode so. Etifo akoma hye sa. Wasem so hina akoma da sam se sutiri bi apena da nefa. Da na adwen yakoma bi amensi wasem so fie mo kenkan we Yesu din mu. Amen. Amen. Yada rade nyankopon ase. Ya hye etifo bo se ye encheche afa the fivefold ministry ehun. Na ye shall see from a D4 no so. Ye be wie na yakọ akyerɛkyerɛfoɔ no so yɛbɛkɔ ni nyinaa kosisi be wie adesua bibire wo hɔ message yi nyinaa impe attention last week deɛ ebre ni nti yɛ ntimi amfa course mumfa nche ya na honhom ne wra ho sisi ano baabi a wiase ekeka kɔ no deɛ Ghana fo nyinaa ente ase ne sɛ kisosum enye politics said the Ghana, your politicians will be able to say, or can't you be favor? Now, when you're dumb, akonafa Christianity enters her. Yes. A one kingdom, one father, one spirit. Kuruba kumu and a yeko. Meta repeat as him we say, heaven na yekon. Ye nimu bia, a radio nimu bia. Yes. The also be a man yabako penny Christu. Kwase. Ye nim se na me preachi we na ma so de din di sei na me ye sei na me erade nim sa na ma no se nko be check ya ka heaven ho no ke wura no be sa akuku ha nti on check hwe on check hiani on check skani se wo ye hiani na wan sum nyame a erade on ka se wo mobo be se ne ko heaven obehyew no kwasem what I say wo ye skani na wa anye de etene wo pa fa usika che fa che Ghana fo nyina na anye de etene obehye what I say? Yes. The only secret a woman no. Say me or say me dey Erade consider bibia. The onim ne say what nya for wabrabo trene be se ne dey eko asa. Nti enya politics nti Paul ka say nya nipa na me pese metwetwe koma afa. Yes. Nti ya betena ha nyanto boase na Bible no hwem. 2 enipa na omgu ase no. Bra me ka tro so omunya wo dia. Da bi omunya wodia ya de wa asi won so se boa onu ntimi nya se Kristo. Yes. Ti se ba se ye preachi a menya wa adwen se ye begu adwuma na ye begu aso o ka se ye gu adwuma ye se adwuma de ana se wo nya papa. What I say wo ye business na wo ye nti ye ko ene ye se to adifo no so ye to aso ye ni ya se ye betake obi a da bi. Amen. Amen. Nemom ye ni nyina share ade ye no share the truth se fa enokre no na Yesu wo se ba Yesu se ba masa I bet you se de ye hunu hu bia yes ka wasachara kra ka wajai honam na udi akiri no me de bia ma me yem hyeme me wodan ma me yem hyeme ne se emos awrani nimu bibia wo yewu wonim hwe ya wo ye de wonim a wode kai wode be hye won so no de bo odi afro se beju ahom eya wotenene de abrabo asa awrade mfa hwe nkai wo wonim se obi wo hell and every word aka heaven no kwasem oyire no twe akra wo se nka abaso bode ye de ma no ne kra wo wonya na isi ho ba ne tene abrabo nti wanko nti kra na aka heaven no amu higem yanko Ephesians chapter 4 hono obobo enipa 9 din last week the tifa aso the rade pen oye yes Ephesians chapter 4 no
obekire se obebobo enipa bidin eja yen starting for 8 Ephesians chapter 4 verse number 8 me pa to say enti wo say ofro ko osoro no ode inomum a ofae no koi ya no de achede ema nipa ode achede ema nipa na de o say ofro ye no eno ne say gise osane kane ekọ asase ase ho no mo ansa ko de osane ye no ara ene de ofro ye no so tra osoro nyina so wa hye nioma nyina ema Yesu asem na oka no afi 11 o say adoma chede ho do ne botae ko ene ne die ne botae ene ne die ne botae ne purpose yes what I say yeah enti a prophet de be mu wo hu a genuine prophet na eye ni nyuma yes what I say who is a prophet in the be mu wo hu say this person is a prophet because say me nam ho a meta masa scenario say nursing police teacher doctor adwuma say me yiri police ni me yiri nurse ni me yiri doctor me kunu ye doctor ne ntade no yes metimi afa ahye muntie ni yo metimi afa ntade no ahye okay me yere ye doctor na me fa ne ntade ne no mu ne mu de sense mu kom e de hye na me de sam me kom de hye masum efro ka obi mi ti me bia be hu me sam ye de wo ye doctor me ye de doctor me why so me nya de nya doctor ye be prove say me nya doctor na sam ye doctor ye de ba de wadwuma yes what I say ubetima fa wo sister atade ahye as a midwife as a nurse ba ye be o de be hye de woni mu de obefro nurse and as a midwife ubetima nante ama ya ka midwife anenam ba de ye de oba pim for ba beto anim say gina wo no and e be prove say you are a midwife or you are not yes what I say enti sa adifudwuma ne adoma chede no boss no e wone botaye ene na dwuma ebe mo yehu se ampa I am a genuine nurse I'm a genuine prophet yes timuntie ni ye obobo so no wase adoma chede ene ne de ne botaye enti as a prophet as a genuine prophet no biblically o kire wadwuma obeye who is a prophet o kire wadwuma enya say ye kwa amen nti moma yen checking ye nti ene ne botaye eja yenko verse 11 say no ma binum ayasomafo first one asomafo ebinum adifo ebinum asempakafo ebinum ahwefo ne akyerkyerefo eno ano no ba yeyi adifo na no na ye treaty yes ye beba de aka ni nyina so ye beka tutu ni nyina wa etu ba kwa ne de ko nti na ye tu adifo no nko a afi to aso bra nwuma botaye enti e fa was a prophet say mo meye yanko verse 12 say no watoto awontifo yie ama osoma dwuma no first one ewo onipa bia oye genuine man of God na urade na afre no kurum no bible say oye hotedie eni sa nipa no oye hotini watene ho afiri ewiase ene na kono eho mimi nim obia minim Peter okay minim Andrew yes minim Bartholomew minim Philippo minim Tadio ena minim Paul ebra ohu awurade ma wona doma chede wona brabo. It was very genuine. They were very humble. What I say, they care less about materialism. No mun check kura. Aja twaso. Wase na watoto awontifo yi ama osoma dwuma no. Ama Kristo nipadua no sie akoso. Tu adwuma obey ne say sa nipa na ayakọ na se prophet the yen time obeboa ama Kristo nipadua ni sie ayedai akoso ko tu akodu se ye nyina bedru Nyankopon ba no ho gidie eni hunumu ba akoye mu aye onipa wawie nyini nipa wawie die enyini aye dru Kristo maye susu bia ne tibia so wudi ni bedru Kristo ne maye esusu bia ne tibia so evisa wasese Kristo Yesu Nyankopon ba ne ba ye ne be de ebese yes enti church na ye kon ye boa ma nipa aba asafo ni mu nyina ase hwan Kristo na adwene ne kasa na brabo ne niyeye ne dressing yes
Odia yenyini maako mraja kan bra fom. Verse 4 was say na ya naso anye motofoa. Na ya naso anye emmotofoa. Nkyerɛkyerɛ mframa biala wo so won biribi. Nkyerɛkyerɛ mframa bia wo so na atwon. Obi be share baabi ka asa me yedi fo na magibum na mudi na chi. Moko koma na matushire na mabafie. Say oye no ndia da ni shire. Service na ye kom no na de ye shire ye ayi. Sa enso no be say no no ni wo. Nje say de oye no na ye shire. Koma kekenke ni eto. Omre fie no wa bere say tam. Kwasempa. Gensa kyerɛ nim. Amen and amen. Amen. Eja kan osi ma me na fe yan koso. O se nkyerɛkyerɛ mframa biala wo so won. Nkyerɛkyerɛ mframa bia timi woso no. Edi won di akɔneaba nipa brada to mu. Edini didie. Ya ka se akɔneaba atwi ka sa obeso kyɛ se. Ese to amfuru ɔkɔno obasa. Up and down. Yes. Ofiri ha. No ɔkwa ha. Ofiri ha. No ɔkwa ha. Yes. Ofiri aka police no ɔkɔ pomposo. Ne wase no atese ya sibi so asa be hye idunko akwam no abesene ko. Ofiri dunko akwam no abesene ko kyekye ware. Efi kyekye ware no abesene ko. What I say odi akɔneaba. From one church to another church, mpaibo and woko onko fa adwensa kyera. Sa nipa no na why afro as a prophet and the Bible says for sa nipa ni si hoye. Yes. For ni si hoye onyankopɔn de asɛm. Lord atwaso was say enifre enam na ada na edemu. Enifra enam de enada na edemu. Enada ene enede emu. Enada ene nede emu. Ordinary oda obeda dawa no asa dedew. Yes. Enti obetena TV so na radio so na e wose waka asema ebetimi a convince you. Yes. What I say? Pa. Do betimi a dia dedew te say de ukobodro ano. Unse dro abo nede. Yes. Ya deda adwene no. Wo shada de sonso no. E shadro ana no. Na wo di atum. Yes. Na wo deda adwene so oba beyi nam na na wo di abo no. Yes. The Bible say won anim de oyenwante na so wo mu ye de pataku. Sa pataku ne dra no. Ena nam na de sa no ni wo dwan no. Twan no. Into the two nso ni mu a aya me mamoa na duane di so wo pe wo ma ye dey akuno. Nti obetena TV so na ro na den sama ebam watimi akọ. Ne wonya wa piraw. Sa nipa no na Awurade afro as a prophet be yi sa ankrofo no. Nti Yesu ba wo se Awurade honhom wo so fi se wasara me se. Meka sempa nkyere. Me meka sempa nkyere wan amani hunufo. Mi wi ana me nye de biem. Bechi wona wo sen wana wo hyem puchirem. Yes. Ada kan si mami na yanko. Okay, verse number 50 was say nemum moma ye nnukura emfa odomu nyini niema nyina mu Kristo a oni etire no ho. Ni mu na nipadua enyina ayemu a esane akwa ahodo a akatoato amasisi so pepepe na ebiala ye na dwuma yie nti na manipadua ne nyini na eyene ne ho odomu. Amen. Amen. That is your purpose. Yes. That is your work as a minister. Nipa 5 ni nyina. That is your work. Mu nyina mu contribute na maboa ama akra na eba no etimi ni Kristo esusu bia akoyepe a enka ne hwe. Yes. Na enkyerɛkyerɛ ena de bia ntimi emmo ne ni akwanyaba enyini mfiri adum. That is the work. Chumano no. Ba wo se wo kompaibo no mo start anopa 9. Anopa 9 mu ye keke sa ba ne boto ansa no difo oba ye enkyerɛkyerɛ nim preaching nim keke sa fo na mo kom sa na mo pon nti oba fie enyini bɛn na ɔde kɔ. Yes. Kristo suban bɛn na ɔkɔfaaye. Kristo susu bia bɛn na ɔkonya. The bitterness in Puni Frio. Would that may baba no so because unim so bia ya odiation mu bia onim kwaje. Onim kwaje. The mama ka quotation su bi me nkɔ apam dada kra se me wa apam foforo na mu ansa. Eja bra Ephesians 1 Ephesians chapter 3. Afe muntie ni ye ya wo obi a oya da yesofo. Okay.
me the name prophet in the crowd there me pese obeti so bi kure yisu because na dwuma o kire mo ye wo prophecy yes wo de wo a wo temi choro ye wo prophecy di senka what I say ye wo prophecy ye wo trance ye wo vision ye wo dream but what I say yeah enti are you emu de he na wo operate na one say Paul yenim so ye de apostle yes and so Awurade man de adiye okay what I say o man adiye Peter wasn't a prophet and so Awurade man de trance yes bebo yeah Nicodemus na wonye what do you call that be Ethiopia no that be Acts chapter 10 Philip after Cornelius yes Cornelius no a prophet no a prophet and so Awurade man ni so ade adi hunu yes pato muntie ni yo Awurade ma enti ya wo de oye dan sofo ebi wo ho oso daye ya wo de onya ni so ade hunu okay what I say any wo de otimi nya adiye afi who is a genuine prophet yanko Numbers chapter 11 and 12 verse 4 o say ena Awurade ka kire Mose ne Aaron ne Miriam impofiri mu say mo ba asa mu fredi imra ahia ntomada no ho yes ko na won ba asa ne fredi ko na Awurade sane mnunkum dum no begina ntomadan no ano na ofre Aaron ne Miriam na won ba ni fredi na o ka se muntie me nsem ai afi muntie asem Awurade be kire who is a prophet genuine prophet or be kire ko se Awurade difo bi wo mumu a se Awurade difo bi e wo mumu a ade hunu mu na me mani hume ade de ai hunu mu ade hunu ana mani hume ade hunu mu yes ana me mani de humi ko daye mu ana me kasa me kire what daye emu onzo wo kire mu daye mu yes ana mani de humi ana de abiem enye se makwa Mose etie no no na enye se Moses de wote no na ono de wodi me fie nyina ahye ne nsa ano ne ano na me ne de kasa first ede ano ane de ano ana me ne kasa ehunumum two anim yes ono ne de oye jani o se ebi mu de da ye so ebi mu de ade hunu ba Moses oye jani o se ano ne ano o so odifo a meja be yi na mamu no ono ana muntie no oni Moses okan yes and what sa Moses ne de ne type of prophet no why dey ano na Awurade ne dey e kasa direct yes ko na enye mebuo mu enye dey abebu sem bia se onza da yeso no so ye so fo onza wo a ebi wo a wa so le baba me so da ye sei na Awurade bu ni be asem no wonte ase what ase yes wasi Moses dey ne dey so ne kasa nye so ko bu ni be yeah but o mo te da me ka enye se wo de ade bi yesusu bia we dey direct enye bebu asem ti o se Awurade no kasa na wo bu be o de afa o de bibia sign o de bibia gina ho ama de kro no bonza obi wo bebu sa sofo we kira say kosia kira say we kira me hu say ni say Awurade abu ni be ba Moses de o se on tesa no ni ano no de ano ani ano na Awurade o kasa friend Moses yes o teso my lord ko nenye mebuo mu na enye abebuom ana enye dayesum yes na ohunu Awurade suban what I say ohunu de ayi Awurade suban to aso na adent na man so se meka setia mu akwa Mose because he was a genuine prophet yes Eda yansan ko Deuteronomy 18 Deuteronomy chapter 18 verse number 15 was say odifo a odifo ofiri mumu a ofiri mu nuanu mu te se me ofiri mumu a ofiri mu nuanu mu te se me ana Awurade Onyankopɔ be ma no so ama wo ana Awurade Onyankopɔ be ma no so ama wo ona muntie no ono na muntie no se de wo bi se Awurade Onyankopɔ horo adwabo da no aha se emamente Awurade ene Nyankopɔ ne bio ko na emame hunu se oja kese yi bio na manwu na Awurade ka che me se de waka no yie mema odifo so mama wo wunuamu se wo na me de mensem be se nanum me de dey mensem me de dey mensem me de mensem ebe se nanum dey nanum Awurade nsam ne dey what are the word circles are word na science yes Ephesians na kase watoto mu ye amosom adwuma no se be ya betima esi Kristo ni padua no amana koso ana wose obi odifo bia no ode Awurade de ne nsam ayedai asenanum
Erade nsam ne de yin gospel. Hey. Erade nsam ene se wo ba me ka kire wo se wo ma me ye bayifo Dabi. a wo ko fie no wo de bitterness ena ekọ enti ya ma mo de enfia enson anka ebo eba asole Nice. enfia na mo de kwa asole mo de kwa ye dai Satan bro. sa enfia etimi boa ma nipa etimi nyini ni Kristo ye pe Dabi. Bible say do tie mu no so che de Wo wo wi ase. me boa Ai. Onyankopon ba ne ba no be ma ye de yi adwene Si afi ohun no kwafo. enu ti na ama omuma kosku kakra no omuma kosku kakra lawyers ni doctors ni judges no aya na ama ene omum penya mesum no because on say osua dia na ono e hard this obi educator be ka tan so on fan fia amra so le ode beba Oh, jeni anya mo muntimi nsachara no because on say ignorant sa no hu no say e matantan no mu ko en sa no ignorant me say me ma me no obi fu ai boni fu plane ene obi sa ne say okwa aso no say me nkwa aso le ene o ka ten say na won kwa aso da be da ya de etene we say it's not because of church that I supposed to do what is right, but as a human being it is my duty to do what is what right. Yes. What answer the man no etu betimi akwa aburu kira ko ka kira mro fo say momfa enfia amra aso le momfa enson momfa anka Dabi. so be agree with them. mo ba so le momfa garon garons emran so le garon is garon a word of God Enye enyame asem. I'm go to you with them. waso odifo na meyi no wo mumu no me de ma asam be dey e be se nanum mumu sasa e den no de frɛ Habakuk e den no de frɛ Amos e den no de frɛ Jeremiah e den no de frɛ Ezekiel e den no de frɛ Isaiah e den no de frɛ Nahum e den no de frɛ Micaiah sa prophet e den no frɛ John the Baptist Yes. kafra Or the name some na so manum. John the Baptist obey dey John the Baptist no e reverend The boy prophet. no e pastor Dabi. no e dey The prophet. John obey dey Be ye we ka asempa. obeka dey Adwen sakra asem. The prophet. before Israel everybody be raise prophet ha near oda so for ho near adi hu for ho what I say Daniel no onye ni so adi hu Yes. vision meboa na Joseph ye dreamer Yes. o da so for meboa Yes. enti sa o difo ansa enti na difo de nya komu no Dabi. enti be the whole Ghana crown clear o difo bi a be say 10 pe ebi oyi ba ku bi ama the whole region anase bi a 1 No na kasa mo mani. mo sere papa who is a prophet Agudie nkwa. who is a prophet Are you a prophet? the whole Bible I poured no okay no so difo kra no kan koso nsem Yes. o ye be kirem say me betena TV so I'm a new prophet bra wa wade Yes. wa dwuma wa kwantu Yes. obi to awade so no aba ho no man oyo so van ko ya aduane ne nipa ne eno no may God forgive you. Amen. You shall face your consequence Yes. one day. You're a good prophet. Or the name Sam Eshenum. He preached the gospel. Yes. Or did for year time. Or can you Yes. it has already been the prophet to Israel. Now Israel fired the bonnet. Bonnet. Yes. Moon check the whole Bible. It's a challenge. Yes. The prophets and moon check it. It's a challenge. And son already been the prophet to Israel. Now Israel fire bonnet. Yes. Never did raise prophet. No ababu mu de koko. Yes. That's it. Okay, check it. Cause No be you one time. Ono so ano ne ano erade friend direct or say Amos. The entire Amos asifene ade so an say Amos no shepherd o. Onye na adwen say okoyenya medwuma bi onam ne ba bi. Ena tete so na erade honhom no eba na ade aye na ekọ. Ente se ne. Yes. Ento no nam ne ba bi from Takwa onye na adwen kura so ope onimpo. Yes. Ena saa bire nim erade yiresi no ema no ko ya ba de ko kei ko yiza fo atan ente adwuma na ye de man ebe ye bed man because onye prophet. Yes. But saa season no ena erade yiresi no Habakuk de ntie erade efa no Habakuk na sori kasa tie erade se erade oso ye no kwafo wo ahode ye de nti no waja ma wo man So far. Nebukadnezar ebro man esopo wo musa na wa chenze hwe me man kra no so ofon me na mi ja wo hye won sa na wo twe won aso a wo kra na me de wa ma sa twe won aso no so me twe won aso. Yes. Go on.
That's the prophet. Enti omunyina obia wasetere. Yes. Check Elisha. Onam ne ba bi ye na dwuma. Obi akokra. Onam ne ba bi obi akokra ye na dwuma. Ana ye beka kire no say hey, masa jaje wo ye nya na dimachi. Yes. Kwedi akra nechi. And was stop with you bia ono no a rich man dada wo. And this am afi na ohia nti. Wakodi aduru ahu kire nti. Yes. Jagwa nti. Udidi D4. Enti as a prophet was so the na asam and sananum. No akade amase ni nyina akire won. Afi owi a okade Awurade ase. Akire won. Adekula abufo. De Awurade asew. Eno no say odifo no why dey oka. Enti asa asole ye no. Osunu muntie. Yes. Na asase nya so. Nya so. Awurade kasa. Ebisa ma ya ma mo anyini. Bome so. Na obo me soko. Abo na ntwe nim ni wura. Hey. Afun nim ni wura di daka. D4 no. Na so me mind here. Onime. Yes. O say the word ni si ba. The prophet. Samono. Warning pa. Na dia agudi enko. Me say asem de bia so for work. O say so adifo na te soro. No mo twa form. Ewe Ghana signboard so no be prophet amonche no. Yes. Some say who is a prophet? Now what is the meaning of prophet? No D4. Yes. The foretelling of God's word. Nipo can radi atene. Yes. Oyi aten. What did they make? What not some son and they rather than say on no sa onipano. He is commanded by who? God. Yes. Rather than commanding on den on fane penya de. Metra to die so for bebre so Bible. Yes. You die so for. E je bia Pentecost man na wote. On say Pentecost so say dia first empire bo e kosoa nya den no mo say Awurade e de nisuade hunam obi wo. Yes. Yes. Pa. What I say? Yes. No de nisuade hunam obi wo nti o ha bo say mo compile bo no ba no oba ne sofo ncha no kwa no na koka ho. Okohu ne sofo panyini. No aka che sofo ye bo mpa no. No se sa ma mi we na wowu. Yes. What I say? Yes. Awurade ada adi yansam a kire no. Na sofo no nya adi nyansa kwan. No afre nipa no. No ma bo mpa ya ama no. Yes. Sa nipa we he is not a prophet. Obe nwa boom no akobo empire bo. Wasem ya prophet. Obi timi ba sofo nem so ndae na se ni se ampa de chinya na dam. Yes. Yes. Why da sofo obi wati wona ni koni sa bia otika mu kwa na ese de anka ase de bibi ton so otonko no no hu se ka no tai ba ko apai ana se ka na nya accident. Why remember otika ni ebi we Kristo ni sa ni pa we is he a prophet? Onya prophet. Yes. Trans and Rode the man. But the new prophet be Radiasam and Waka. Yes. He preached the word of God. Unim the mammy who said Sagana Pie were chili. Any omo from said different obi okra Bible crow nibi. Na me who so more bomba kone say unim so bit me fa major prophet eton ho. Yes. Oh. Ebi so ekasa me minor prophet. Adam who am say he said here mapim. What is the meaning of major and minor? I will Bible because be a major prophet say. When him say ono ni nipa kakra. Yes. We try no one. Book do say no atro. Minor prophet any major prophet you mo tro books ni bebrebe. Yes. O books do also. Yeah. And a minor prophet you mo die ni so. Oh dear yes. Also say Ghana, Ghana me major prophet. Not just what na me you say wan kasa de wo kan kura wo nya de unim. Ontiasie. Agudi. Ontiasie. O say me major prophet. Sempe. When you shoot title so a enye. O mu nyina obi a shoot title. O Kenya nkopon asem. Yes. Eja to so. Verse 90 was never say obiara orintie nsam America tell me din mu no. Afi obi a Saudi na Awurade yi no na oyi o man na tan no. O ka o man ni wantie nsam Awurade enam Saudi no so ka no. Me na mehwe ne ho. Sa nipa no. Odi fo no wie ne de. Awurade so be hwa asem na firi wo nipa ne ka kire wa anya de wa mfa ne ho. Na odi fo be ma ne ho so aka asem bi. Afi obi sole. So odi fo no ka asem say Awurade say. Din mu. Nemum enya Awurade no. Me nse ne se won ka. Me nse no me nim no kra da me nim ho hwe. Enso say me na me so won ka no. Sa odi fo no be ne de. O se ne de obeka se nyame foforo din mu no. Ene de obeka se wo nyame foforo bi din mu. Odi fo ko ni be wu. My God.
We no hwano. Enti let's mark it on the wall. Ewu no ebe party say we wie na we die soso. Onkoye we ya no. Was say oni ko ni he shall what? Die. Obewu. We no hwano. Obewu. Yase agro na yedi. Masa. Ha yase we nya campaign. Dabi. Bible na ya ba ko pe. Atenwo ne ya ba ko. Yes. Enkwaje na ya ba ko. Yes. Yesu wo babiem. Se woni ma me ka kire so Yesu wo se ba. Yeah. Tuesday ye be ka no ha di ya woman ba ko lady ba ko nya. Na the whole world Awurade e sane ye no enipa enya nkwaje enuru 5%. What it? So. Sabre ye wiase wie ye duru. Adi enkom sa Yesu se nyina abam. Won say ye page new prophet ba ko so ni Yesu. Yes. Ne nkom so say abam na say mem. Wa sem kom to ho. Eneni nyina bam one by one. Yes. Sabre Yesu ba sa be buatan no. Afi na ade woni abere. A wo pa ho to wo Ghana ha. Muntie sa asem we. Rich. So for 1 minute in hell. 1 minute in hell. yes. You will forget the enjoyment you have on this earth. Yeah. Any dia unya na sasi susika wo. They now when you now 1 minute in hell. You will be free. Jesus. On kai PM 1 minute in hell. 1 minute in heaven. You will never remember or recognize the pain you pass through on this earth. Kai bra So in that 1 minute to heaven or how firm or assassin so ya dia firm amania firm or here firm on kai da I am Lazarus. No kwasem. I am Lazarus no control. Just 1 minute in heaven. We be feel how nyina. Yes. But 1 minute in hell. One kai doesn't is can you assassin we so. Yeah. One kai doesn't a prophet. One kai doesn't a suffer da. Yes. I bet you. Ade ne ya ji wasase wesu ya nyehwe bra ye bre nyina one day ohiani bewu Yes. abofra bewu Subewu. panyi bewu Yeah. what I say de wo kurom bewu de wo abrochire bewu de wo kurase bewu ye ntwan hwe Dabi. obi akọ basa wonim nipa odowa nipa odow ani nipa o hwehwe nkwaja ma okra Amakra. Yes. Yes. de o hwe nya de wa pa aduma mu kra ma de o ma wo nya nkwa ma okra every say ne in the seconds ye wo ye kasa ye by the time ya no be sia obi kra ye free ni nsam Obi wu. every sabri ya ko sisa de be chi nipa be wu continuous because o ko hospital any mochra o de da kokotena wo every minute bi e di funu ba mochra Ba. emu de omunya accident de wato nsuo mawu de ye bo ni tuokun no de ye sie na ye hu no de wayera ene wo ma ye kai se wo wu wo mpaso de ne ba mochre every seconds efunu ko mochre Funu ko. akoji ko be obekọ ne line up empan so nyina ya ma ade enche won ko no ne yi bi afirim ye nde saje ne ma ne ko fi Dabi. Owu. na calculate accident every year esiwo Ghana My God. Ya hihye mma. ka be ma ye ma hyew e ka obi suo ma okra ma ko se mo so nyimo to ye nyina de ye me de eye somnyame Oh. somnyame ma okra somnyame Oh. abrantie ma okra atemu danadro onia ubeye deni somnyame ma okra Yesu Kristo na ribano onia ubeye deni somnyame ma okra somnyame ma okra onie somnyame ma okra atemu danadro onia ubeye deni somnyame ma okra nyame aya somnya somma ya kra ya somma ya kra enti Paul se Kristo hu aburu so nti me bu ade nyina sa de hwere Paul no. na me bu ne manya sa somu na so de Paul was a lawyer. My God. Paul was a educated person. Yes. Paul was a rich man. Yes. But se Kristo hu na aburu so nti afa ne manya obu ne sa de I share. Yes. obu ne sa nothing. This one is not our home. We are just passing through. And you feel. But people think that they will remain on this earth. And last week you could see Pennyphobia.
ani lawyers bi no omo ka omo bo nipa yakọ Ghana museum omo bo mema Ghana ko my god omo bo omo ko first world war second world war omo first otumfo oba asasi so Ghana oba asantimam yes na omo friend oh sa me refinidi abebi o se omo ni picture bo na already oba the torso second the torso third mema atwam ko tiamwa papa na omo kipu gold bi British for no buy omo be gi sa otumfo no ohina no odi kan no omo be buo no ache ni to prison esane ni hu gold nyina na bobo ne nsane nan na omo di gold na ba ko no mutum na omo say da ka chara asantefo say bombu na gum na omo di credo akese atoto ano enti 1957 yetimi pam wo no na yasa gate ni yemia no e wo museum ho Kumasi adum say gold na ye da ne ma na mrofo na say bomb na woni mu daf dali obedi ade na no wo se wo mboa bomb ade obebu no mo de ade kotutwa yini nyina kotutwa so mako no mu bie gate wo bie ya gold ma and no man lining up soldiers from adum museum to commercial bank soldiers in kwan we no dem you say do some 5 seconds e be bo to apun sa gold we nyina e wo tumfo ahemfie but yes sir they are dying mpewu sa o hina na de da nsa no okọ ja okọ do toso mienu okọ do toso miensa okọ enan okọ we close so so toso be 42 asese bibiri abakọ Yesu say babiem be buaten enti enya wadwen say obi town Bible say the Erade mpo odo ana wo yede kananim yes sure but the Jabiania asafuni hia the word of God enyankopon asem na kire okra ne se onsuro hwan onsuro Erade se onsuro Erade a Erade be bo ne ho ban tu Erade be tane kwan a wonya dey onfa so mewa enya wo na abekire ne kwan onfa so na Erade na osuro no ebe che ne kwan onfa so no be bo ne ho ban ya na me kan me last quotation say me nu bi nka ho na me nko bra ensi on kan ko verse 20 was na say wo kan wa kuma mu say na so kan wa kuma mu say ebede na ebe hu asem Erade nkae no ebede na hu say sa ni power asem o kan enye Erade ne kan di odifo ne ka say Erade din mu no di odifo ne ka say Erade din mu na asem na anye ho na sa asem na anye ho na amamu a asem Erade nkae no Erade asem Erade nkae no aho kire na odifo nde ede kae ede ai aho kire aho kire Bible no no kire no you say Ghana ade e pende power Ghana kese I dig Ghana so this time politics and skaduru pa de wakwaji skaduru and so acha say kura years no mo twitwa so acha 7 years team no oko okay acha 8 years team no oko say oba breman vibe what do you call it Pontiac and Corolla and this cars na saka wa fon kura no mutoto no say sky what do you call Sakawa and it scam is coming baby a chance ya pa Kumasi Asante Redia breman cars na pack say Jesus nkura ni nyina they are no more we wu no makoye na ye we wu omu ye no musu because when him say we kwane de aduru ne so one na koye sa ho kire na man ne kope ka na wagya hokọ siwo siwo baako opia monten obusa sa no ma no yesi watukọ na otie zu ne mawu ya shense se da ho anoma ne betu akọ no eno wa no life ena oba ya anoma ne tukọ iti se ka no cross sa nipa na aho kire nti na man ne de kọ kan sa asem aho kire nti na man na bobọ yeah was it by force or your prophet I don't know be a solia on kase or your evangelist or your apostle or your teacher even Ghana crowd the teachers crowd there and no sumpo I don't know be anka so a teacher but be as or your prophet honest cano and come say Jesus say no sa office ni na dey no boss say omu bedoso was and na dey che ho am na bedoso default for dey bebre o kan say bebre be sole enti se wohu
no wa kan Bible no wa check here enka wo say wo kura mu oni ba so na hu say Yesu wo say ba Eja be kan Ephesians ma me na me mfa ma no nsi Ephesians chapter 3 Ephesians chapter 3 verse number 2 but Ephesians chapter 3 verse number 2 chapter 1 verse 1 was say what the son of Christ Paul onsa ye nti na me Paul me ye Kristo Yesu de duani e ma mo amanama mufo say bia mate Nyankopon adom amunti wode adom me no ofie hwadwuma no say onamadi ye so e ma me hunu ahuntasem wanam de ai adi ye so e ma me hunu de ai ahuntasem say de macho ne tie mu dada no Paul no ye prophet e so rade ma ni hunu de ai adi o ma ni nya ahuntasem na ye hwe na fade ye ho o say eno na se mo kenkane a mo betimi de hunu Kristo ahuntasem no ho ntiase what ase yes adi ye rade ne ma no e twerosem yes because this end time dey everybody need time because who say wiase no no ai enra ma me panimu pa na ni fi ni timi na fita me ne for taxi na me te front not mechi uni ma sama ma me ne kan taxi ni mu na o preach o ka cham say me ba uni mi say Satan abeka okote kingdom esuma hini no abena so say Satan se ne nkrofo do ma ba asase so anya adwuma yi Anumpono no. Anam say Anumpono no. Omunya adwuma yi adaya akra e wo so omutwe omumo no mo ntwe ne nipa ni bi atimi sakira konsole oti na sofo ba ko a o ma target ne pa o mu pe no na nso omunya no because of ne konkron ya abrabo Pastor Kumi Nigeria. Thank you Jesus. But first asolia no mu ntimi monwuram deeper life say do monya kwan ewuram Professor. and I'm see Anumpono no. Aduma de akwaso ewiase nyina ti Satan se ne nkrofo nya adwuma yi Anumpono no. ene ye Kristofo de Ewurade be boye ma Ewurade be boye ma papa Eja kan First Peter mami me fama no nsi asem araho ankasa sema ebe wiase we ni nipa ebe fa ne se agrodi ya agrodi na yinim enter First Peter chapter 1 33 verse 19 mami verse number 19 we ba che o say na emom wodi Kristo a wote se adwama woni dem ne nkekae ne moja a ne boye den no na eje mu ona oyi nu sie ansa na orese wiase ase na wayi no akire ebere a edi akire mu amamo a monam ne so eje onyankopon wonyane ni fra wufum no a wo se na ne monyam no die no won se adi yensem na oyi na di kire no ni nyina ye aba Christ yes se nipa betimi ayi Kristo akire ama nipa nyina hu se enam Yesu so ne nya nkwaje ento no so nko aso na aso nam a obetimi anya de nkwaje I just repeat quotation ni bi man but of verse 19 no say na emom wodi Kristo a wote se adwama woni dam ne nkekae ne moja a ne boye den na je mu ono na woyi nu sie ansa na orese wiase ase na woyi na kire ebla edi akire mu amamo a monam no suje onyankopon wonyane ni fra wufom a wo se na ne monyam ne die no na wo die ne anida so wata nyankopon mu amen amen bra asama ye ka kire no ye ntan ba ye yi waten de Awurade dɔ no na o kan nim momia moa na akra nya nkwaje that's the botaye no manipa ni hu se Yesu o se ba what I say manipa ni hu se etwase o ye ne kra nkwaje ho de adwuma mani hu sa ti sa o ye daye sofo na Awurade biebie o so daye na ba ko ni menu bi ba mu a wasole sa o ye prophet wo ye ho prophet ututo nko na hu ni ama wo akobbo keji sa wo ye prophet me prophet aja yem fancy nyame adoma ya beto